Karbi Anglong phan tangka ke wangadim ke article 275 along si tok daklo Elwin teron sita rar phan chong thui nang nelo pusi CM barim biasang hopen ki jongdun Chinthong pen so chengrat ka chileng ki joy ki japhan ka silam bom atovara long an Karbi Anglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro ke langchari daw Hiri Anganwadi Center long kavya son nang pipon thapu ki hang KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty bepi pini birtang ton pen arjuponik tha Kidamtang thereponi phai phoni hotel hempialong Forum for Hill Autonomous State Movement hin pen phirangkya mai padoponsi thereponi phai player ni kachesong along kachetongdun do anarar phan kachuru pajerpon Bangso phirangkya mai kangni hut CM barim Jotson Bepen kaningji ponatengke kidamtanga por hut Elwin teron pen nang ki thana bangke non ke tangka ke wang athai chiprek olupusi nang thanlo Lapen article 280 pen tangka wan puputa Elwin teron chipindakwer bonta hadak pen wanamatsi nangni Karbi Anglong phanke article 275 Consolidated Fund of India long matsi Karbi Anglong phanki kupima kenangji haladak pensi tangka nang pali pupuke hadaksi tok etlo Lasi Elwin teron chipindakra da bangke chokchi pusi phirangkya mai long pen CM barim biasang ho pen ningji pong Article 280 pen posawan pupung Elwin teron chipindakwe Ge nona tuna dilo mati ningje det Article 280 pen posawan po haladak pen wang teng ai nang nelu Karbi Anglong Autonomous Council phanke Article 275 along sipulo je ladak pensip Consolidated of a Fund of India kopi makanangji bhadak to kalu dak administration keres ye phanda kapi mission ye phanda development kam phanta la sona kam phanta hala so article pensip bosanang pinangpu nona people Elwindaron elingo sina nang thakalu hala dak pen jiprek ulu I Bosa ke wang sistem ciprek ulu nanti hadak pen ke wang belu asimilar julo konstitusi lo godak lo tok thuno na keprek sistem pen ke wang masuk lang ko tok te dan hoka Article 280 pobangke Panchayat Raj aphansi ki pipo lasi Elwin teron aphan Nethan Pamilo Autonomous District along ta Town Committee Kimrang un Lason thosi Municipal Board sitame Council pen Kim un popura 6 schedule along thapnangji Kalipulote Panchayati Raj along si damjuipo halal ke chok chia bangke Elwin teron no puta jongponthu Lason thosi Municipal Board bangta non pen bangke Council pen Kim un popa hadak 6 dulong thapnai Kalipulote Panchayati Raj lo pen non ta council sar chifunong legi Ifunole municipal board lo. Ba hada pensi appointment nang toy pomini nang toy poka do epo hada thang system da lo. Council pan thang power pipi. Pulo dal ge TUP pen panchayati ras along damji. Hala ke chok se ke Elwin aphansi nang ko alangsi UPDS asong tumke hilesi ki apthek chot aronalam abangke thang tachini ne sitami ki japon abang Elwin teron abangke japon paminang po lasi MOS 1 ke chitok abangke kadukave Elwin teron si ke chokchi pusi Karbi Anglong Thomas Council CM barim Johnson Bepen phirangkya mairong pen ningji ponthu nili ningjeng tu te jano lomalang ningje thapra sinis lai puna ko public fund ministry hala UPDS bang hilesi apthek mati
Aron si ne mati tu mani lipu buno tu manke alang sia spokesman of alang sia advocate. News report KarbiAnglongLIVE. Chinthong lapen Socheng constituency rat Kar Inaya tovar KarbiAnglong Thomas Council CM Dr. KarbiAnglong KarbiAnglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro lapen Socheng MSc Head Singrong Pharatum Kimatha pen Chinki Chithansi Pharoi Sira Inkora Hini Akutia Tangka Panong Ponsi Sai tovar Kasela Masai Pangcheng Pondo. West KarbiAnglong Chinthong constituency lapen Socheng constituency kacheleng atovar ajak dingklui pen rada mang kahimana tovar KarbiAnglong Thomas Council kechari pon CM Dr. KarbiAnglong Chinthong MSc mate KarbiAnglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro lapen Socheng MSc Head Singrong Phar atum rat kacheleng kisung pumatha ponsi kadukavi kuti pharoi sira inkora hinia tangka panong ponno bangso tangka pen tovar kaselam pon pangchengsi longli ki pasur bom sitami thek ponong lo Tovar kaselam pomalong Karbi lang pieroy ki parpan perajok dolong kaselam ponje phansitame CIRF scheme pen puti plikebrai si tangka panong si Moromi Enterprise Company atuma phan pekponlo bangso dolong ki kim kirang chia dimalong an KarbiAnglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro adimalong an palidam si langchari damno kadukavi kilometer troksi keba tovar ajak tang pamilote hamren pen Shillong long supian sitame apor ki jum pen kachileng ki joyje tovar lo Aprang ke bangso roi long phan petsi parai harai chileng nang bom sitame nona bangke bangso dolong tanglote hamren pen chileng long pom Lason si non KarbiAnglong Thomas Council kechari CM Dr. KarbiAnglong lapen Chinthong MSc mate KarbiAnglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Kro lapen Socheng MSc Head Singrong Phar alang litum labangso tovar kewan thegapot Socheng constituency lapen Chinthong constituency aratum ningaklong pen ningkang sam kachuru pajerpon CIRF pen FMC so scheme bang nang dilo pasi labang ki litum Chinthong lapen Socheng aratum bang kachileng doi ke apang tang ki litum dak phan si kap ni litum ikeng ni wano ne kahilo ja mura pen tha hamrenan dikhi bojar pusmet luni puse king na ta pini bang CM sarna kang phone pen la so scheme bang nang lapen non tang ko dok lo pasi tu ni tum Socheng para de bang CM sarna tu rupat la so scheme na jawan ke para ate apang prang itu ta pini ani bang ke he askim nang litan mat min tum Chinthong pen Socheng ara da bang kachula pen joy Silong bang ke sabuda si plapo sabuda pen ke mulas nai lo mati an ke dawa suan do te Silong to wargo la pen ke dem sai pladam po dem sai pen te Silong lo la ke kasileng une po bang ke chileng joy ke to war ke joy ne to war kala kende la hamren pen Silongan chinengi ko an kilometer bag ne tu hamren pen Silong ke 70 km Chinthong pen hemari rong phar KarbiAnglongLIVE Lakhain ko rapho nilip MSc constituency ke parlo chuki hola panjana havar hiri sar edrong phara rongalong kidu Anganwadi center e humdo laso hemalong non prabjin pen akinang ason an nangki pipon thuje phan hadak ki dwara atum ahin pen KarbiAnglong Thomas Council phan chuning ripon hiri sar edrong phar arongalong kidu Anganwadi center hemalong nonmat gijunalang ringwele hum nang pitha hemaru karen lapen fenta nang pitha chair lapen table ke nang lelu sida karen ke nonanta nang pipelang pusi kachuningri padupon laso Anganwadi center hemta kasalok nang jiaporan si nang leroklo athe ahem ke non hedjong si ki kim ki tanglang sita non mesen ke kalilo lasi sarkar pen osomar tuma phan ason kiron arni arling do ohut kangnya thai kawe kijonalang kawe lason dolo lasi non prabjin pen nang pipon thapusi chuningri ponthu mu bangke suki tibor bang nang lelo lapen kenang ji vek la pen ta bilang lapen karen hitami lapu ini nang vek lokchot fitting telang karen hormon sitami fitting ti sai dela a facility thang lawe dak pene workers satu mga amen sonson workers helpar lapen workers ke ba menaki baido menaki siam ke ndot bangke
junaki ti supi di telo sumar pan pini hormu nang ri an bang ron ma ron re na la hormu jitu nangkele tang an bang ge ladak jitu center dolo open ke pilap lang feeding so hormu an bang ke nang le lap lang kiron thek don long di na keron da thek don long dagarong men kya dagrong men ke hilhiri saret rong phala rong tenang itu mahin pen kupi lo pui las bang so nonom lo bang so hem pan bang ka nili tungi puji bang ke la non nang li tung pusita mi thek pon lo facility amokha non jo repairing nang po hem sta mi na hing notang lo color salar sta pinang po la pen jitu kenang ji vek usomara tum phan feeding sitting keron ani lang facility bang avilang ringwel ta nang pison te mix enji la pen la mo pen nili tum bang phan lo current pen chenglok fan pen chenglok nai meeting itu hostami mau sumar penila son feeding keron hostami ka siksak da ka son du asinang litum la hai facility light facility pen chenglok lang facility hai nang pison te mix and sini di nang litum KarbiAnglong EMCM atum hanta han pachini dun koilamati men samsung ti KarbiAnglongLIVE. Bukajan police station ang kangkit am tang thiriponi 5 phoning ve raikom saikhe tum ki ongdung araki mate drugs pen inut arisu kachingnang kidam tang thiriponi 5 phoning ve kuliarong ahawar malom bukajan raikom saikhe tum ritar libdamsi ki ongdung raki hormu neponlong lo kine ponlong araki hormu katokove linkre pli lapen hithialong langdam pulote lakri troksira pharopho an longji bangsora ki hormu kinep kilong ponahut inut sarlong kirong phar arta ningkan inkonener ke pusi pangthek pon bangso hut raikom sai khi pen ke than pona tengke ki ben tang a tablet konani pen wansi te bokterai phan sika trok sikep lapen sika trok ner kep ansi ke jor pon pusi raikom sai khia hin pen than pon kinep long chega bang pho phan nonomat karju pater to sai deng bomlang puta pachini ponthu আচ্ছা কালি আমাৰ এটা সোর্স ইনফরমেশন আছিল তো আমাৰ কুলিগাঁও আপোনালোকে জানে আমাৰ আইটিআই ওচৰত তো তাৰ পৰা আমি এঘৰ মানুহৰ ঘৰত সাৰলং কি ৰংফাৰ তেওঁৰ ঘৰত এজন যুৱক 28 বছৰীয়া তেখেতৰ ঘৰত আমি 17520টা টেবলেট আৰু উইথ প্ৰায় 14 কেজি 600 গ্ৰাম হ'ব আমি জব্দ কৰিছোঁ যিটো মানে বজাৰত আপোনাৰ নিষিদ্ধ এইটো নামটো সেনপেক্স প্লাস কেপচুল এইখিনি বজাৰ মূল্য কিমান মান হ'ব বজাৰ মূল্য ইমান আমাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ ইমান আইডিয়া নাই তথাপিতো তেওঁ মানে যিটো হুটপুছ কৰি আছে হুটপুছ আমি যেতিয়া কৰিছিলোঁ তেখেতে কৈছিলে যে এইটো মানে এটা টেবলেট বিক্ৰী কৰে 70 টকা 80 টকা এনেকুৱা এটা তেওঁলোকে এইখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিলে নে নহ'লে ইমান টেবলেট বা কেপচুল ইমান মজুত নাৰাখে এইটো কমাৰ্চিয়েল কিবা নিজৰ পাৰ্চনেল বেনিফিটৰ কাৰণে এইটো মজুত কৰি আছে আৰু কোনোবা জড়িত আছে বুলি তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে নেকি প্ৰাথমিক তদন্তটো তেওঁ কৈছে কিছু লোকৰ কথা এটা আমি পাছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানে তদন্ত কাৰ্যত আমি Balipathar ben projenterang KarbiAnglongLIVE. Kidam tang thiriponi 5 phoning ve por phiner kep apor malom khatkhati police station angkang raikom saikhe tum kaikieson tuwar pi ketarle basai kedeng bomahut kang hapon tang mate ki ben tang akasira pen inur bang phophan kineponlong birta kilong ma tengke joy pen birta kilong teng pen si ajo por phiner kep malom kirika kuruka sai deng pondo bangso sai ke deng pon lake sub division police officer Rustom Raj Brahma nang pingkhat pona tengsi kiton kilang pangching la pen kiritar li basai ke deng bomahut NL07 EC 3884 Pulsar motorcycle dimapur hin pen kiwang bom thek dunlong si khang dun pen tarlip dunlo
Bangsu kiri tarli basai ki deng hut 100 ml a cough syrup kadukawe bong pharoi sira kep latam ki bentang a cough syrup cc cough long ponlo. Bangso cc cough kewan abang phu aphan nebing nang pon cheglo. Kaching nang chega bang phu lake khat khati phulbaria long kido bapidas asopo tingkudas pusi pangthek pon. Bukajan penanan terang KarbiAnglongLIVE. Pini berta kara ponsi kang ton poniglong kardong.